Hey, now I'm gonna come back. I'm a stash it so nga analyst. Channel. Yeah. Namt of course that I love gosh na boy sevens a positive side, it's crazy. Yeah, and then from there of course that ka boy sevens alo ingata I ulinga very na boss lady and also one phone in a way and stuff like that. Yeah, so ngayevula xinjhani so ku na nyimpi yi nga kona between Gagash na manager ma yi tiva ku yini manager. Unfortunately like a report content ya yona so hi nge yi cover beef liya directly so mara lexi nga ku endlekeni laha ni ngo reference la manager I munhu loyi loko se yi kha endla ti-events ta yona la and stuff se yi va ku yi ri karhi yi famba na vanhu vo xigaza xa ma 2K vo Blitzball ma wu tiva vhelo vo Mukhaya laniwa Black Myth ma vona mhaka leyi and munhu loyi se swi ti komba ka ri karhi of course ni vona post yo karhi a yi tsari na kha support-a AJ John and vanhu lava ni nga va hlaya kwala i vanhu lava zondanaka na Gagash so loko swi te tani hi Gagash yi kumeka sa kha xa vuxaka manjheni laha. And believe it or not, Gagash la na yena se pusha hi side ra hala ka i boy sevens just ku va a va sa manager kwani mo swo boy sevens munhu a tshama kha hlasela manager and stuff and i pusha la swona sweswo ku yi kota ku hlaseriwa manager ku at the moment a kha ku hlasela Gagash ku se loko hlule na hi ti-gig and stuff like that so i loko tlanga game la ya vuxaka byo xa makhavichi hi ku hi fike hi kombisa timhaka ta ku mi ni xewetela munghana wa mina boy sevens plus na le mucatweni wa mina a tile mi n'wi byela a ni fonela don't play the man, play the ball. Technically I'm a guru hi leswi of course Gagash a nga fika komba swona kwala so akhe hi swona ku a ku ndleka hina khona kha ku mind game so swi clear lexi nga ku ndlekeni la Gagash la ku zama ku vuyisa boy sevens ka side ra yena ku swi kota ku xaka kahle la ku vuyela boy sevens ya leswaku ya obviously loko se a xawunele ya ku a hlaseleni ka manager ma yi vona mhaka leyi tlha yi geka kamba kombisa timhaka ta ku swilo a swi ri kahle vana va ri ku ni rhandzeni problem yi ve la ku faka pende twanani loko tsala ku tanani mi ta chela misava mani leswi a ka kombisa xo kwala a no va ku kholeni vana mali loko ni khola mina khola na ti tiva swi swani loko kholeni loko no mi kholela mi nge swi lavi hi mi byerini kula xikarhi ni ta endla phati ku ta nga ri phati ya n'wana ni ta endla ka ku phati ya va aya kasi ya va aya ni ta va ni tale ku ta mi kholisela sweswi swani loko kholeni a mi ni tivi na mana ku na munhu a nga kholeki emisaveni ku wo khola ku hambana and ku va ku nkarhi wun'wana loko wo lava ku ta khola i ta khorisa yini wavo problem yi va kwala loko wa khola vana mani ku la ka social media a swi define leswi munhu a nga xiswona mi xeweta munghana wa mina boy sevens na munhu mu n'wi byela ni fonela na n'wi misa komreptori dio paka kuzimala so loko swi ta tala mini no hlamala la okay boy sevens vuya endla video la sure no suka sweswi ni ya 17 no suka sweswi ni ya 17 ndzi vitani Gagash ni ya 17 sweswi no suka sweswi ey mbili ya loyi yi twa ku vava mani loyi wena mbili ya we yi twa ku vava khokho no suka sweswi ni ya 17 sweswi no suka himbela na ho delay loyi 650 and stuff so mhaka yaleyo ndzi mi swona ku se Gagash loko pusheni ka vunghana na boy sevens loyi ka nkarhi swi a ri ku n'wi chingeleni hi boy sevens ko ka ni nga ta swi update yes hi timhaka ta beef leyi nga kona ya ti-gigs and stuffs and I can't update it kwani lwa le manager ma swi tiva na ngoti sweswi I can't so obvious a swi tiva lebyi ko vuxaka byo tala mina mafurha na boy sevens we know ku na leswi nga ta ya kona Gagash wa swi tiva ku tlangeni ka ti-mind games as va nga ku tlangani ka ti-mind games maybe I don't know if na manager yi tlanga ti-mind games or kanjhani but Gagash loko tlanga ka ti-mind games la hikuva a landza na hina boy sevens yin'we ya ti-enemies tikulu swinene ta manager as a va nga hlamulanga hikuva i munhu loyi a na loyi a kha a ti-beefa boy sevens a kombisa ku no i xewetini yimela ku hi yona khavula yona and stuff like that so i mind game leyi nga ku tlangiweni
ku swi ta hela kwini a ri hezita voni swona and then tani kha ni swi landzelisa ku boy 7 i ta na siku ra mundzuku loko va nga yangi hi ngomi switoko Master Tiller ku ta ku ri ya number 1 loyi a nga ta kha update ku a xi young boy 7 so boy 7 hi swona swi nga ta swi ri kahle or else ku ta ku ri karhi ku vangela ka mpfilu a tempeleni ya Gagashi if you don't get it forget that boy ku rhekhoda nkarhi wun'wana ni ka khadi a ni hi leswi ni nga vurisa swona swa fana mani swi tshama kha ni phoreta na nkarhi ala mina if you don't get it forget about it and stuff like that hi leswo let's go by the way nyimpi ya boy 7 na kokwani foni ya mahlweni nkarhi wun'we pfa hi nga koti ku update swilo kumbe swi swi tluleka ku fana na sweswi swi komba ku beef like get ya Gagashi ta fa hi tshikeni nyana for now a ni se va vuyelelani ni ku na vuxaka byo karhi se a swa hlupha ya swa content mi kuma ku ya expire at times but ni kombela leyi vhete hi fostela hi update for now leswi nga ta hi kha hi swi vona papa leyi u na nyoka luya papa luya kokwani Cawu ya u na nyoka ende u tlela na luya wa sivari wa kona a ni sivera kokolo lexi a ve ri young boss lady a ni ma swi tivi hinkweto images ni nge vekele hi as mi swi vonaka va ngo n'wi khomisa nkarhi wun'wana na wun'wana u tlela na lowa swari wa yena a ni va chavi ku va ta va jola le handle leyi mukhalabya va zama ku kokakoka thumbu leri ra voka vanhu va ku hi nga ta famba hi hloleliwa hi tiko va mi hleka hi ya loyi kwala ndzeni ka jarata u tshama vona munhu a tshama ka va sivara 20 years ku na problem kwalaho byela ntimani leti ya ti famba ti ya kaya se mhani mpeli didiya byela ntimani leti ya kaya loko u za u na vana vambirhi so mhani yana kaya timhani fana na hina va papa yana kaya xa nika yini tani lexiya yini u ku mariya munhu wa mina mariya xi kona xikhipa mariya Maria of course va kha vula boss lady yo xana ku na young boss lady ku tlhela ku na boss lady lavakulu and stuffs a wu xaviseliwi no ku nyika wo ni nyika sangu ni ku nyika xikhipa wena ni ku xaviseli u muthi wami no ku nyika wo ni nyika sangu ni ku ili ke kusuka kona ku hi le xikhipa wo langa choose basket ola blue black red kana ndzi ya vuton'wini loyi a nga hluphi no n'wi nyika sangu ni n'wi nyika xikhipa 500 ende na loko no za ni n'wi nyika 500 swi komba ku vhiki leri na hakeli n'hweti leyi hinkwayo na hakeli mahala loko ya hotel u twa ku ni chatile mi ni fambi moyeni nasati wa munhu nasati wa mina u twa ku ni chatile mi ni fambi moyeni nasati wa mina he bota isati wa n'wina lo tshika ni ku chasa isati wa mina munhu waloyo munhu u ri u ri u catini nasati wa mina na hayi mali ya khale ka hi huwa na yena ende hi nge tshiki huwa na yena a ku na munhu a nga ta hi tshikisa ku huwa na yena mali ya ha ta jika naye hi vafo hayi ku ya mi ya testa leyi a ni la ku bayisisiwa van'wena na ku tiva wena loyi wena phela wena u nga mbambela u ya ku xaveni ka byala ka siya ya thindala ndhawu wena a na problem leyi hi le ka mina leyi sevenza boy hard work tingwenya kelenge simbi ya mayini hard work papa la rhasangu a ri na mali mi voni mukumba leyi yisiwa matlala mukumba leyi swi yisiwa matlala enge swi ra doki swo tlela vanhu vo fa swikumba leyi swi yisiwa matlala mi swi voni mani swikumba leyi swi yisiwa matlala mani la chumu la no la n'wansati ntsena nsati wa mi u fanele a ve haleni a ni la chumu no la nsati mali ya nge totiwi pawupawu ni ri kona hi ku mali ya na n'wi dinga layifini mario kombe ku vuya back swithanda sami
kha va da nepo ni khomfuna msazi wanga kha va de ava vathu a va na tshelede a mukharaba yo phela tshelede ya vone yi gai tshelede vo ko zwipha ku vone va na tshelede yi gai tshelede a va nayo tshelede vo ko zwipha hoyi mukharaba va te vone va na tshelede vo ko borha mati hanepo mati ya vone loko va borha ku kho huma maropa a va na tshelede ava vathu yo phela tshelede gai yi gai tshelede yi gai a va na tshelede zino BM ya black yi to tuwa yane yi to tuwa yi hayani yi to tuwa yi hayani yi do vuya ka BM a va na tshelede ava vathu i mali ya xitokofela yi va sizako vo do yi kuma gai tshelede yi kokonde tshelede o to no tshelede proper four proper four kara chof proper four kara chumu va ri na chumu proper munhu a pfula miako wa yena a pfula miako wa yena a xikarhi ka switanda a twa nge titlilayenti tata ti tele a va a yini vanhu ko rila xikhova loko va ya khendla nkarhi lowa ku vi ku xwela xikhova loko va ya khendla xikhova la ya xwela xa vona xikhova xi va xi ku va chava a ku ri sayini yo ku le ku teni ka rifu la mutini xi ku xi tsaka xi ba mukulungwana xikhova a ku nga ri xikhova xa xin'we wa xi tiva xikhova lexi ya wena u twa ku he a thoyilete mina ni mbambiwini sesi wun'wana sesi va mo n'wi sukela i tokoloxi leyi ngo kwata ku a wu pfulanga kahle swa ku hemba titokoloxi ta wena a hi sesi luya a nga ku khoma hala ndzhaku wena u tshama u kha u hostela xin'wana lexiya ya hey ni mbambiwile hi munhu a ku ri tokoloxi leyi a wu mbambiwi hi yona wena u hembela nhwanyana luya u lava yini ka wena hikuva u pfukeli wena va ri na chumu papa lowu a va ri chumu si va ra va koho la jobek si va ri wa yena ve le ku tirheni ka ntirho lowu a va tirha wo va nga tolovela wona vo yo karhala mabali vo yo karhala mabali va karhele mabali va ku hayi leswi ni nge tshameli swo hola inani i 750 Mariz, since video la leha ngopfu I think vheta hi katsa leya gede mara a yi hindleni before gaga xa ndla vuxaka sweswi a yi ri ka live leyi hi ngo baya leya gede hi vheta hi va hi coverini content ya ku hi bayisela ndzhaku la and stuff like that hinkwenu gede ya gaga xi yi voni hi ngo tlhe yi referisanyana before ya ka boy seven ze i yi bife ngo gede leyi a hi swoho hi ya ku vanga mpfilumpfilu etempeleni etimbirhi gede leyi ta ku vanga mpfilumpfilu etempeleni to titi munhu a ku va ku robini yeswi i nga walowu nsinya i nga ya wu endla walowu nsinya ni vula nsinya lowu a hi sunguli kwala mara hi mpelampela ya swi ta ku tekela nkarhi wo leha ngopfu a kuma i khindla gede 10 days hinkwayo ri ku ndle ka gede so vulavula hi swin'wana leswi na swi twisisa swa xivongo engandla mara nsinya lowu ke to yini n'wana mani un'we mara ma ti vulavulela and stuff like that a hi yeni ka boy sounds loko ka bifa gede ya munhu ni kombela ku mi byela boti leyi a ya cinca gede liya se yi bisa yindlu ni kombela ya cinca gede byela ni boti leyi wa le Pitori ku boy sevenza u ri cinca gede squeeze va ta Ko. No, we're changing. Hey, to I die in it. Ko. Ma just what? You don't get the see you. Ko. One way. I guess I give the vanhu va ka hina loko mi endla tigede mi nga endli mfansafansiwa misinya swilo leswiya swa vulavula i misinya yini kole nhoveni kwala ndzeni ka yindlu Team kwala ka yena. hayi byela ni papa lava va susa misinya swi endlele ku khale switayele leswiya
I'm chavi mara n'we. A swi fakiwa loko munhu a ri xibedhlele kumbe a swi fakiwa loko tigede ti fana tigede le xibedhlele sweswi. Hayi papa lowu ni bohile papa lowu. Mula mu nga xa gede singita enge le xibedhlele mi ya damara ta xisinya mi ku xitayela mi ku munhu gede leyi ya durha a nga swi koti ku endla gede mfana luya byo fakiwa khala phezu ledyiya a gede ledyiya u nga ti xava hi 2000 a xi durhi ledyiya a tshi ku chaza loyi fana loyi na ti chazi ngopfu sikuza va swi tivi ku xavi gede leyi a ni tshembi ku sikuza a va ta pfume swilo leswiya sikuza va hayi a gede hi leswiya enge le hotela enge le hotela gede yi fane yi va smart gede Dai vona ni humile a ni ri ka inana. Xi right mara me ko. tingwenya teto tingwenya loko u n'wi rhandza khale u tshuka tekani yaleyo loko u mi rhandza yo basa ko A ni rhandza white. Hayi a ni fambi mechisi yi mi teka leyi zamani tin'wana tigede leyi a yi tirhi gede mina n'wi zamani tin'wana tigede liya gede a yi thyaka liya ka teka gede u fanisa misinya hi le xibedhlele na hi le moxara gede ya serious gede ya serious mina u tiva munhu wu nga endla tigede leswi ya gede leswi a hi yena a endlaku swi vhe swi tikomba ku gede yo xaveliwa hi sati a wo khensa sati wena hayi n'wanuna wa straight a ya thembendela sinya a ku gede leyi i sinya yi sasekini hi sinya a hi design bese sweswo i sinya u ngo vekiwa sinya i sayini ya swilo a ni ku na munhu a nga fela inani ya machokobyanini ku na munhu a nga fela machokobyanini a ku u faka sinya loyi wela mavoko va tlele ndleleni mavoko i xipuku xi nga vula ku he faka sinya gedeni xipuku i xipuku xi nga vula ku faka sinya gedeni xipuku ela ku mi xewete mase hambi mi ri ka life un'wana na a swi personal ni boys ndzi nga ma hleketa yi n'wi accuse ku u hundze munhu misaveni and stuff like that ebaka le yena le a za hi xava leya Nissan for security and stuff ku a yi tirhisa hi un'we makhelwa so le a vulaka yena boy 7 se swi va swi ri personal swinene ti-beef leti lomu hola ku va deeper and stuff so hayi a ri ndzi ta fa hi tshikana loko mi kombisa ku no gede ya gagaxa yi before swi na okay hi nga zi kota ku update until se vuxaka byi vela but then over the latest update ku no sweswi gagaxi le ku zama ku endla vuxaka na boy 7 and stuff se leswo ni kumile ntlheni yi maka hi swo tshuka hi sweswi i Pisalem yi vavanuna lovo dzaha mafole loko swi mi tsandza ku ti xavela hi n'wexe tshikani hi ku fole a ri komberiwi kumbe ku lombisiwa a ri fani na migayu i dzaha swi helela kwalano ende mi ta birima swivindi